Lapen hap perdano yang kathat war mau saw CRC Annual School Sports Meet arhajar arpusan men hakalai terik ulber arhajar arpusan lawan bansagi yang kaneka Annual School Sports Meet dai babu ar Rizal SDEO bat i BMC Jirang Block kum Chief Guest bat i babu ai Madur Vice Principal Patak Mak Government Higher Secondary School kum i Guest of Honor lambat ki staff naka Jirang CRC bat ki office staff na Patak Mak Higher Secondary School lambat ki wei de ki riu rangba ki balayawan ban sakilang na ki snong ba marjan ke snong ba war mausau layok ban pedang sngau bhai ki guest bat ki invites da chairman ka war mausau CRC ibabu faster lingdo para yok ban kran ai kublai da ibabu blanda lingdo CRC coordinator war mausau Jirang Block ya barok ki baidon mentang kum ka office jong ka PHE department Patak Mak division ban penpoi haki jaka ya lekai bat ya ka war mausau PHC ki balapha ya ka medical team haki ne ki laisngi. First, the War Mausau Secondary School. Second, Girls Student Council Secondary School. And Council. And third prize goes to Bramsley Memorial UP School. Problem nakam tagatiga war Mausau. Udah usar jonga, udah video jonga, bat ingal aku hantui bat edin ngelapun ngayu barin bangan sawan manga. Bangunan saki beti baro ki nong snong jonga jagatan. Namar kalong ka war Mausau kalong ka snong jonga. Kadiri na kami kaslong, war Mausau, ngalastan niya ka career jonga, ka teaching profession jonga, ka jingya kala, ka bamlaban mudur siyo, ngamlaban mudur siyo, kumno kalong ka war Mausau haki tigipor ka pagkadang hikay mga, bat kumno ngalayo i kasaki minta kasniban, hadu katno kadan kata kajingkala, nasno kumin Nasutunat lagi perlu, lara fibutu lagi perlu pinam poin sini. Nasi itu kena bikin dia, agak juga putu kolam no, nasi itu kena, tak nak. Ciseng kita anggur di perlu di kemasur. Nomor 2, melapisnya bagi di start yang muda. Pakai dia jikili ke besok, hendak agak juga put perlu. Kalau bakal lalu, utau penunggang uyokam, utuh bar ladu. Dai nama kata kena school pe jonga wonam bo ya ke ei ga butila banle dala de dago minot jompi ai le ya kata la da pula kli ya kino hikai ndai woju bot nagi porlo woju kopi woju shimi tagi kopi jongi porlo ko pimbot na tu le i dala de la da fustu so babal kli yang license of sinaga class kli ya ki bagi jadi noi kai ga jomfi tegane golong nam tai ikna school to mentangan thai biang sasu simpan tegane golong ge ga ba hakane ga jonmit ka pa wamra ya ga jingkimen ka pa crown am ta ga jonga lawan jiu kejar adin ka arfo son slam hakane ga shnon war Mausau sesali kermen bahagi slam di bansawan mentang ala ngom kanne baru ada kukur nampak jumpi pa hakat menyai kesini hari sini ke persoalan kah kampala cucu kan ikas sport organisasi hakat hukum kepada karena kita IPR nampak kalau perlu senang sport di Western River cisi namanya posno war Mausau ngapain ladai tangkon ibarat belanda juni hamne posno nama wei beriu wei habialam ya kesnong aku isi Ingongi nung kitam yung kasinong, ingongi nung kitam yung office, ingongi nung kitam yung kabalang, ingongi nung kitam yung kasan, baro na all in all. Barit
kadang kerja syawal bosau bunta keladai harga generation ke jompi bati hapsinti ya kini bati hap ya benjo syakman kemino pemenle men improve nam ta kerja syawal ke jompi pengila pemantra sibur ke jingkala kenapa ke kubur ke jiti jompi ya kesan bersawan kini lo ya kata facilities ke ai kata soka kubur ke facilities ke bagi ai kata soka nam ta kuliah ke putih but belum diberi jumi kena sujumi kilam ditrai video yang kata kejumki but lada ngidam dia punya telilan bagi bagi mengikai subha ba punya le punra pundawa kata hok kejumki but punle kata hukum mereka kalian juga sport kalian juga education men improve education mengurai quality education bagi bagi kita akan jingin juga punya. Look who we are. We are the dreamers. We made it happen. We can see it. Bagi kejing lek kai bha jong dami bahun walang bat emi sabel walang. Second prize part collect Shaka Bransley Memorial Lingba Isafi dan Roy Maublay bat Imelari Lapang bat ka first prize part collect Shaka Maus Kailum Government LP School Lingba kajingalek kai bahajong Barisanong Room bat ila benda Maublay.